Nantuko ioro nende mbungi ya kaunti ya Meru nethirite kibunja kuona kuikone ni nende kutethira kwina ikaro bingi byo mbunge mwankira irakura ikethira ikiringa wa MCA bangi babero kwithira baichalawa na kwithira nende bagita nene ya nyumbe kana wita nende ndene ya assembly na kuma na bone nende MCA ora wewe ethirite nende wechala kwa miaka nkurukie ne ethirite ari utongerie ni kire tukwenda tukira kiru ari kikyodo kwina ngo kona MCA wo kwaritete miaka 5 mithiru kwengo ukona MCA wo kwaritete miaka 5 mithiru bukinyane ontokethera nende tukiara kiru ari kigaru ya siasa tukethera nende twina MCA baile parapaketha baitu tarage kithera kwengo ithirite kiritawa na ni atebubu ngo nende withirite okiona assembly gitana mbere 40321 kana nyake bugu ithatu yele mone na mbero kethera witumaira kenda kwarania na badu na kinyotwa maoni ya kuni ari kukonie rwaria ruru etnende rwari ande amona bu icho imochande twira tukubangaririe kenda tuchietu Gabana kiraito kuwa wena mwekro keba karingira Raila kura ende batikuriye ria muntu kinyore ko kubaringira akari badaraka kudharimira munya giti kya munini wa Raila kire azimio Kirgaru ya siasa tukeda tukimureka uriti ngobo MCA Bameru kwa miaka 5 Rwanyendo tukeda tukuretera gichunchi kya bidatu na kya mudia kya rono mwanya ntangurukano chawa Mwana nirio to mathithia huo woro Weru areni Maureen Komen angeto PHINEAS IMAANA Nteto cheweru the mwikambiriria daichu chiongwa Gabana wa Meru kereto murongen kadaikia Priscilla murongena kabori yone nderu irone rogo chwagite kia ungabana wa Meru irwari bedrete bagika yekarone kuroba kumantere chabore ikenda kulekele mubango yo bichi yankadaikia yotoweza Akiarekira ituneni na ugite wena nkadaikia bakaringira Raila Odinga kura ende otiwe nende bedirite bakiwataira muchinka no mwira aringira Raila na bamwene ndekanya na bamwe kanya kabiele utongoria yangabana kenda mba kwidira kireka kia mirandi yekie Gavana wa Meru joe kirito murungi mere mwiti urane CEO wakanjo ya mangavana agweta ati wena kugwata kirito murungi baru kuongera ta mwingi ari gavana wa Meru idhurana Moto tichenya fasilende chio ina ikaumera abateona handa Neto kuro murekeri ndete unende kedra yeku ya ira huratu itana mbere kienda tuchietu ende nangina kunende nyuma ya gutungatira Kenya kwa kaita kamyaka 5 bungene ya Meru muthenya Yoro MCA bakaunti ya Meru ibaradirite nende bakibwetha ikigikaro kana bakingikaro bya bunge yo meri 3 mbere ya ithurano binene biyete bone kuga nende abunge baibachokete maturene kuromba kura kona kithira mwananchi akethira bachoka kya bungene kanari kioria kira kinene ikwithira MCA banendi bedirite bakinga kya wira ne burabedirite baikaira Meru kanari Ntukuye goro nirio mbunge ya Meru erabunjiru The speaker obaire kiri speaker wa Thaa ndojo kwa tauni nene irine gweta Tony municipal Orengite kuromba urekeri nonto bwa thine wende ndeto inya yake dira kuyera nyume kaita katikura ende nengine kunete ntukwe mwa kenyuma ya minister mipita gatira umunya kulionga nteri chadaraka nende onto boy bodirite bukyone kagu kenya kari na kinya atongeria ba montero bakyuwa kuma munya akuturu ya minister bedirite bakyona mawe ya kadomba na nende ibakwida aba mudari maira gitike munini wa Raila Odinga umurengone yuazimio la umoja atongira bana ndi bakiwa munya nethirite aika kiwiti na mbere konto mwanya na kinya county ne una kunendi na ni utwika munini wa Raila kire kurwirete kya mutongeria wa Ndiguru
Ntereche Tharaka thokoni cia Kariga. Kinyete Tharaka enoka ingwita itia kinyete Tharaka enoka ingwita itia. Indio ngairira tongorere tuisiezi urimi Mheshimiwa Peter Gatirau Munya arawa mbere gutura mwimbe mujumbe wa Iala Mporo wa Bori. Kwa sababu Munya ameweza kuinua kilimo. Ukienda kona zote za Kenya, ukienda Marumanet, ukienda Talbo, ukienda Enderet, ukienda Keriso, ukienda Kisii, ukija Meru, ukija kwa Wakikuyu, kona zote hakuna kona hata moja wanapita Munya Njakanyanga. Ila Molo Ndinga ukiwa rais wa nchi yetu ya Kenya, mndoa wako awe Peter Gatirau. Na sisi wa Meru na wa Tharaka tumepitia na kauli moja, kwa sababu tunajua kwamba Munya hana mtoto wa mgongo wala watumbu, hana mtoto aliye na mate wala makamazi. Huwa ni Mtharaka, huwa ni Mtigania, huwa ni Mwimenti, huwa ni Mwimbe, huwa ni Mwegembe, wote anaunganita, wanaongea lugha moja kama punda. Dr. Francis Keo kabisa nora kurora gitike mujumbe wa Tharaka akiuga kuma Munya arathongira utongoriani irio Mutharaka aragunekire na mirandi emingi ya thirikari nene. Muno cha Kariga gato tarage ni manenkero atutigatarage Meru Monka waziri wetu no wetu Peter Munya nuamba appointed director wa fisheries nambe kira kwa Kenya Gazette ya tariki 8 Januari mwaka muthiru na komba point ndadinda Muromba Marine Institute era gwako Mutonga na waziri Munya atuambia na korokia auga ya kwa Tharaka ara Mutonga na sabu kaunti era ya urete ya gete anto bakodingata anto bakeborongwalia ndadinda mwereza ere chwa kinyako ya Chakariga na amechwa areta nisia Chakariga Senta yango ko Eastern Region kuma moyara monka motitu andei nera letira marimanti mwana ojuga kwenda Tharaka kana takobenda mwana oju mwana wa Tharaka kati mwana Tharaka Mururi gitike zinitwa Tharaka nithi bwana Paul Mugambi agikira Mheshimiwa Peter Munya kunenkerwa gitike ya deputy president kiringia maino ya Azimio aitwa Mount Kenya East. Wale wengine wa pande ile na wale wengine wa nchi ya pande ile wanasema sisi si watu wa maana na wanaona ni kama hatuna watu wa maana. Sasa tunasema namna hii, yule ambaye tunataka akue naibu wa rais katika kongamano la Azimio anaitwa Peter Gatirau Munya. Kama wanatuheshimu na kama wanaheshimu pande hii ya mlima, Monday tarehe 16 Peter Munya atangazwe akiwa naibu wa rais. Hiyo maneno ingine sisi hatujui. Na hiyo tumemaliza. Rwadia roraro wetu mbaru mandampeni na kambanja na orakurora gitikia mama kaunti Tharaka nithi. Ntobeto mantometo matithoka towata munene wetu mbaru are WCS Munya no ntore onde aya uko imanto mega guturetera sawa sawa kuma tweka CS wa agriculture irio tuonete onene Tharaka unto atigatwenerie na abibondure tareki kenda begwende na bioko nkare na yuthi nkeboretagira greenhouses na ntuikyo keremo kerambiye Mose Chabarontaru Kunya na orako mumungo gutwika deputy governor Professor Rasas Njoka kiri kurura gitikia governor Tharaka nithi kiri kithurano tukuwata Professor Njoka no yete guchiata lokoro withere torende ne Tharaka nithi county no nto muntorange akoditangwa na aregero kukinya goko na aranjeria kuthamia county yetu amire guntu kungi na professor araugire arenda ofisi bunde bora bombete kuthamwa kuma Kathwana oya kwe Kathwana sawa na ugano muntu ora kwenda amotethia gukabira no ntoranda no na maitha no kabagero na nto baraba na baraba bare urume augare dochia lokonja mwana wa Tharaka akonja kana mwaka lemwe Aikiripotera Weru TV kuma Ntereche Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe.
Na tuchokera Nteto ya ukabira ni atinende ngabana wa Meru kiraitu murungi nkathe Priscilla murungi na kaborio irone roguchwa gitokyo ngabana wa Meru irwari bedrite bagika gikarone kurukuma ntere chabure kina kulegide mubango yo bichi nkathe kyotaweza hakiari kiraitu na ugetewe na nkathe kinende bakaringira Raila Odinga kura indi utiwa watirite muchinka amwira ringira Raila kura na kirane ende akuromba kaiteneka kinyane ya Meru pwedire baimwa ya kanya kabili ngabana kendare kemurandi yekeredirite akyambira iria ngavana wa Meru joe kirito murungi akierekere musemano joe kuroba bure joro cyo gwikine nkatha yawe joe Priscilla murungi uhura na mutongera wa ikundi yatwaweza amwe na CEO wa kanjo ya mangavana joe Mirimo iti na ugite ate we na kugwata mbaru CS Peter Munya kwe wagiteke munini wa rais muri unitagarere nene ya kaunti ya Meru nonto aliristi nera Raila kuraitha oroka yukia giteke deputy president na Kenya giteke ugitonekana kairi iria yetu inda ugire tumugwate mbaru ari mwana wetu Meru aiwe giteke deputy president of Kenya ndugu giteke neto support Peter Munya nara tuli Kuruki kiraitu nekete Weru nete we nanja yawe bakaringira Raila Odinga kura cia urais ende we gote muntu akurasimithire kumuringira kura ende muntu wombe thurure rais ura kwenda tutikanitia mwekuro kona aria na kabwira twakure president ya kiraitu murungi na Priscilla tukaringira Raila Amolo Odinga boganga kiraitu na ukundia antu Raila ya ndawa dawuri na turai nawe ugote kana na mukuruku bugera mukwenda kugitate uto kinyeria Kenya is a free and democratic country. Mirimo iti urane CEO wa kanjo ya mangavana agweta ati we na kugwata kirito murungi baru kuongerwa ta mwingi ari ngavana wa Meru ithurano nime mwanka juju ndakubwira bubekirera tirine ki antu bara bonde bakuromba itebia ngavana nintije lakini kire oni ara nkarinde sawa tokuga twinde kura chandisha kiraito omba neni na njara tokuga na arwa ni declaration yebole na arwa kere akoro njorwa chandiri karindia se wodi ithano nimeariere gwate mbaru ni first lady Priscilla murungi wamwe na second lady Nteto bakimenyere bara bagusieria atumumu batone ngogire ngavana aditete toroka bathithirie tiga kwaria cia bangi ne ukana teu kwa onde ndakubwira na arwa tafadhali twaneni na totomere nkoro cietu totomere akiri yetu ukiringa kura oringo kithoganagia bakugitatia tucokie ngavana maendeleo jau jambiritie jendere na mbere kenda kinya we oigura bo mwenda na ngugira bo muthithiria akara ndigitine kiria auga antu bori batego bai number 1 na deputy ngavana nethira akiwatanira na deputy owesana na bakaditaniria ngui no ntu ni ongwataniro no ne bamwe nabo injo ya chirithia bonka mundu aretania mukuru we no mwinira ngita no mukaribishira ate oninya ya na baba riao abere nyaka baengwe ntu bamwe tutichinya fasilende choi na ikaumira abateona hande muntu agathira ate na inyamo simamore lo yake ya kusima kukomba kuramira Meru bamwe batongere bakiare musemano ne yu ni baringirete ngavana kirito murungi ndebeane na gukatha ngwataniro yawe nabo muntu rankone na mpango kuwatanira nwe ni ngavana wona kwina MCS wa Merwa kwina MPs wa Merwa na bwene nyanda kewetete ka seneta bawatanirete ngwe nawe murungu nekere antu ba Meru kuona ngwire ngavana kirito murungi na MCA rija twane abaitete na bameme akengeta no geni amen bakamberie kwaria bakiuga utu gavana athithetie nenya bamwe bukona ko itangi bie ngarine itangi bitora byothorongetwe na bwandekera nonto ni oni tora ndona gikinyithetwe nthi utumaingo ge campaign ra gavana wetu kirito murungi ontibo kona igintu gikwendekia na babo bange baire baguchinda nabo ugategara mire chikiri South Imenti kirito ari MP no getegembe South na area kwa senator ugategara mire kire ari MP ugataka quality ucio ijere icio koni no mutongerio uma ki reportera Weru TV kuma serapa ki mwankene jo wandia kiru na rina kibirisia gisuone keburi mbeta mawira kerigia
Nagana konete njore ya kiama kia Jubilee kuma kaunti ya Thaa Nithi onekete kutharikira ngavana wa kaunti Umuthomi Njoki na njore ya Kenya Kwanza kaunti ya Thaa Nithi atongeria bane ndibaria inyabo bakuga Peter Munya na kuba gutwika munini wa Raila baugite bagatigira Jubilee kwithira ikyo corona kia itibionde nende kaunti neu Ucemanio ni urora ruthiritwe kieni-ini gia chibu mbari cia mitheru kuthomithia arimi bakaua mantu makiama kijeru gia kaua cia chaira mata. Vijana! Vijana oye! Vijana oye! Yote yawezekana bila wezi, yote yawezekana bila wezi. Atongoria na arombite mwanya na kiama kia Jubilee bakiringagira ndebe Peter Gatira Munya atwikithwa munini wa Raila Odinga kithurano-ini gia tariki 9 mweri 8 mwaka uyu. Waziri Munya ni akwenda gitekia deputy president. Tukama support? Tutasupport ye. Bara support Waziri Munya weke mkono juu. Tutasupport Waziri Munya. Tukasupport Waziri Munya kwa deputy president. Tuamwishi tuonyesha kwa mkono. Bwana Gatira Munya ni muntu wetu na nchamba yetu, muntu utuguoya. Nitukumurecommend atwike deputy president wa Kenya. Nimugwitikira? Ogu nebukule na ntuma Kenya mothe nimeguogu. Na tarehe 16 Jumatatu tunataka kujua pana Peter Munya ni mdogo wa Raila Amolo Odinga. Hakuna sauti kati yao yote, tunajua kiongozi wa Meru community. Haringicia cha baba baraba inge baraumite kaunti ya Meru na nkinya kaunti ya Thaa Nithi bariuga kagita iko kaka na kagita gagukinya mugongo wa Meru umbe kuruta mutongoria na mutongoru wa Meru Peter Gatira Munya. Sisi watu wa Mount Kenya East tumekuwa tukidharauliwa sana. Watu wanaona sisi ni kama hatuna numbers za kuleta katika hii dobe. Kama wameamua, kama hawatambui Munya, hata sisi maneno hiyo tutafikiria, lakini kwa vile mheshimiwa Munya yuko hapo na ametuambia bado wanamwangalia, hata sisi tuko hapo na tunaangalia tuone namna gani. Bakiongerei bameneretie atongoria ba kaunti ino baraba kuthiuruka bakimenagiria minister uyu atikanenkerwo atongoria bubu. Mutoga kama ukagwate gona ukarekera nkareni kuma Gatore medero karira Nairobi okare kinyo kiande yatweka muntu kanu egona no mwone Munya twanduke yake kana debu umwambie acheze ligi yake sawa no chokyo mwere tote kuthura kiama kana debu. Bakithirikiri bameneretie atongoria ba murengo wa Kenya Kwanza na mutongoria wa Ndagitari William Ruto ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi batongoretwe ingavana wa kaunti Umuthomi Njoki. Egitari okinya twake mwangi mbegoro mote nekenda aiwantorie enekeke utomani mbio ibo kana boloi tutikale kiridie antu matubenia ringi mai ambese cietu cionthe mathie nacio niguo munthi nitwenda kuga kwa kinya mweri 9 mukire mwinthe mwingi antu mau mamwire. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Mateni Mugambi. Nyuma ya gutungatira Kenya kwa kaita ka miaka 5 mbungeni ya Meru muthenya URMC ba kaunti ya Meru ibaraithirite nende bakiga ikarobia mbunge kana kwinga ikarobia mbunge yo meri 3 mbere ithurano binene biyete bone kuga nende ya bunge baibachogete maturene kuromba kura kona kithira mwananchi akethira bachokia mbunge ne kanari kirekera kinene ni kithira MC bane ndi bethirite bakinya na area mawira ne yarabethirite baikaira aringi kura. Ntuku yegoro nirio mbunge ya Meru irabunjirwe gutigire MCs ni bakuona kanya gakega barabara na Weru bakuririte byao kaire bitega kama tune apinzani bao nyuma ya miaka 5 baingi bao bakionania bari na witikio kumene na ngugira baritirite mukari bakethirwa kiri mbunge rekeja nyuma ithurano bya mweri 8. So kuma ruare ba to ta siasene
bauba na wiba twetere twe ground ine riu tugite mashinani kire baubwe kubromba ta mwenge kenda tombana gwetana mbere kuburitira ngugi. That is the prayer of many of us to get back to this honorable assembly. Bangina bokumane na ukarambunge kwa miaka 5 bona na Weru bagwititia nkathite MC wa municipality Elias Murega urokwira giti kia mubunge wa North Imenti na kinyaro mano mwetu akienda giti kia mubunge wa Gembe Central. Nangatumira experience ira mpombete ko gain as a county assembly nonto still functions na roles area National Assembly Parliament bagitaga no chutora gitaga as assembly. God willing, after 9th August I'll be now doing my debates in the National Assembly. Ayubu Bundi urani mutongeri wa bare akaikire mbunge una niwe MC wa Bodhugosi Central agitiga gitikia we na redrita kimereria matako wa speaker wa mbungere Keja. Irombare yakwa ni kirantu ba Meru agitimwira bakathura ndene mbunge ya Meru ni experience ya kungana ya go serve the speaker obaire kiri speaker wa Thaa Kaberi alimboro kumeria matagitigio seneta na ugite kwa miaka 5 ira ritite ngugita speaker nethritari no menyo ni thinambia kariba Meru bokurukira kiri wandi chonde 45 na nikyo gitumi kiawe kwigwari na Weru bokwira gitigio seneta kenda geta kubatetera gutigira kigina gikingi ni kuongerwa kiri thirikari cia matura na mawatho jamwe ni ja gukurugwa kwenda wandi chikona mirandi mingi ya witi na mbere. Now members, I will also be counting on your support and the support of all the residents of this county as I seek the elective seat of the county senator. Kidichi ukoni ya Ruji, kidichi ukoni ya Ndawa na ara Chivitari, kidichi ukoni mantua barabara, chonde chigira haya. Ontuwe tumikiu, ndawone nkaro metiki ya senator Meru County, kena na imbumba kuatia ngavana. Ngui ndi ruterora rungi ndi side ya Nairobi. 1 kuchwa mbecha kuongera kenda mbecha chongelo chia Nteto Meru chiomba kurita ngui. Number 1 kinya rutere kwa kutegera urambe chuchu tumiro na inya kuthithia sheria inje chukoni counties. Nkuruki Kaberi na ugita kumane no tongeria boweniro mutindo joero municipality na kinyati mau na mawatonirira kurukirwe goro akiuga nandi wona seneta agatigira mutindo jo kwa toni nene iri negweta. Toni municipality ni attract a lot of funding from the national government and even from donors. Ikenda toni kurua na okona toni yairi municipality the other stage yeyomba kwa nimbi city na Nteto kwa kinyatu tu na city then ya side ya Mount Kenya East na muthia Buru Kaberi na ugite warungamita muruiri kiumbe na ni Wendi Bwawe akiuga na ari na tigiti ya kiama kia DP no indi akiuga warenda kuritira mukari wa Meru ngugi ate kuinyirwa ni mawatho ja biama kinya certificate tekwa ndinio ya kiama ya kurungama as a senator of this county. I even got it. Lakini wantu ba muritire yongwe dona ntomba kurungama na kiama kiu. Let me be independent, no think the independence of mind. Yeah. Kenda Meru ba mpangwe ninkamirita oroe ikurito. Yeah. Without any influence. Na nandi mubira jote kiri mukari wa Meru ona kedre MCs barabaka rete tebiu bagacho kwa mbunge kairi na kiri barana boba tigite biobe titiankathi kedra bakaba gwatambaru nkiri potera Nteto cia Weru gichunki gya siasa rekwa rito ni Mutugi Kare na kiegaro ya siasa kira kitwethe tugera kinende nakyo kyongwa nende kyo ritingo ikithira no kone MC okwa kuritirite ngwe kubatara ethira ichoka kana witaitithwa nkathio kethiro gita kuratu noke anini Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects
Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto Nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Angzo Wangiro Chemicals Industries ni kampuni iretongerete no thondeki bondo cyori Thaa wido ya kwithia nthangari ni rire onthe kuthuranira munda nuntu bamanda na ikagiro na kithimi kia miririta 200 na 300. Magugu mato dawa ya kurimira mpempe irere na inya kwithia muthonki na iria ringiri onthe kiri munda jwa mpempe na kithimi kia miririta 120. Beans Clean 480 SL kuthiria iria kiri munda jwa mungao ndengu kana muchiri na no ikire na kithimi kia miririta 150. Wadudu Clean kuraga na kuthiria manginyo na tobiti ta cutworms, aphids, jacinths na white flies kirimera Thaa mungao ndengo mpempe nyanya na bingi iria nkurukino utumilike amo na green sea foliar fertilizer na kithimi kia miririta 225. Turi na ithimi mwanya bia ndawa cionthe kiregwa murimi na no igurire ndawa cietu kirangiro veterere akwinagwe. Ringa thimo kiri Eric 0704 360 152 kana kirimi 0741 247 804. Angzo Wangiro Chemicals Industries, all about farmers. Unmatched entertainment on Star Times. Coppa Italia final, Juventus versus Inter Milan on Wednesday 11th May at 10 p.m. on World Football Channel. 3 minutes on the clock! Midweek La Liga action, Real Madrid versus Levante on Thursday at 10:30 p.m. on Sports Premium. CAF Champions League and Confederations Cup semi-final second leg, Friday to Sunday at 7 p.m. and 10 p.m. on World Football Channel. What's more, the latest novella, I'll Never Say Goodbye, Monday to Friday at 9:40 p.m. on Novella E+. Renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch the action live on Star Times. Yetu sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na rana weke muthithu kukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri yetu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimoko kurokera 0111 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Bas! Bwana asifiwe. Full support
ya 2022 thirikari kenera kebui na neritete ngwe and I'm happy from your confession burua mbwa uisienji kila kitu tutecho atongeria nonto babingi baritira ntongwe na batetheka na tuchagarani ati nende kiumia kieke ntangurutano cha wantu mureka wandi elechegesio bunge kia South Imenti ni chio nende ya Bogeta East iraka itene kaitongere tune mwiri karinga na wandi ya nkwene RMCO wayoka itene kai Martin Makasi wandi chile nende ni kuchiretie Arweri Kathomba barabaina iroto mwanya bya kureto garuruku kiotongeria mwandi kioto Nteto wini kingero na liunganetie na wandi chile kwarania na akari na kinya nende atongeria na kene chunchi kebidato na kiamudia keronaro Kege chunche keke bidato inchoanete na bamweba barabosho tongeria wandi ya Bogeta East na nkwene nkiambirire na wandi ya nkwenere kuchileti ura wari MC arashindwa nkithonje itomi biawe kwendete kiurenge wambere nantarirete ya mweya yaraombete ukiria no endene ya wire kumotongeriene mikombo ne health sub county ogeta sibitari eu ndatigira thai tuthithetie thieta ya kimyanke mingi mono na twatiga tukureta machini ya kuringa mbicha x-ray yekirwe nthi mwanka naru eta installed kiwanda kiangu kia mutumba ndatigira ndabakira na ndabathitheria mwanka naru abatekirwa stima weja thoko ira ndakite Jerusalem nara gweta kaburina na ito amete Jerusalem ndatigenda kathoko yoba 400 million na thoko eu ndatigenda uchokia ntuno na ndachokia community ya Taitano na ntu bange baraba kwenda gwetha bagita ira thoko no MCA kumareja atakikisha thoko eu ikwa utilized ugeta thirikwo tete tumairwa netitha gwinya renovation. I want to come back na bakikisha iria yongwa ikuthithwa Nikia leonginya barabarene rayete mpanga neta ono meboithia kumotongoriene. Njira tugweta Jerusalem yambiritie ni ukoti enkobo yaumira aja konene hospitali ugeta thai erare kuthira metaro ya thuka but county government at Pleasant governor wetu na raugire thirwe na nikuthigwa sofa twashemania na muruiriete kiki nkwene omwero okumenyekana muno ya Nteto kienjenje imbiwe bimo kuchiletie rwironero ndongi nuntu bothinira tu nachio nuntu mantu jajaremete ndaracha chetu chiremete kwina eri nyingi muno ki location chetu cho ithandatu nkweneje itona wa kuthithia kwina sibitari chetu nyingi muno iremete na ukono utongeria bura butwire ku igitari rionde ni utongere butumbeta kuguna mwananchi wa kawaida ni utongere bumbeta kuguna antu bebo bono nene ba karajaguzi agwata karajaguzi lakini ate kurikana mukari uria kama wa muringire kura kana muthurire inde igitari onde kibo ibobo chinda bebo tukataka ja nkubuji turi kama ukeja kwithira utungata kana sibitari ire nkubuji tutiona sibitari ya public ire dispensary ire aja ni eteja nerwe kithaka ikiarirwe gutumirikana Kanyata na ntarerete muswanda yoawe yombere yuraga ikiambungene ya county wona shinda muswanda joambere ngaikia nkali na MC bara tukethanira no na muswanda jure akama juethirete juinyite akari mono na akari baramba na ni abono nto akari ni aremi no remi bura akwe mono kana bura devolved ni petition ngaikia petition kana policy yego ensure itukunyia bei ya irio bya ng'ombe ndene ya Meru porokera muswanda ingonda wike muswanda jwa mbecha kana grant cha thirikari ere policy document ekirwe kana ekurukwe twekire mbecha cha milioni igana u ki muremi weri ara ng'ombe ndarigerie na wandi ya Bogeta East kuchileti arweri baberu nyabobene iroto mwanya bya kureto garuruku kiotongeria mbere ntekwenda gwikompea mbuga ati MC roriku atithiite
ndenda gutega problems ira iwa affectida antu babogeta east na ndagweta thinire wa affect antu babogeta east orore ku agategonere ana thithitio kana thithitie nontu ni au ni kwenda kwambiria kiruterwa mbere ntegeterwa na uni kiri barabara ndene yabogeta east ni thirite ithi na muno onge no urokumenyekana muno ya magiri mawira inya wo kwendete kia bogeta east eta new aspirant dene ya bogeta east kana general ke siasa kire kitu kujeretie muno tonye itene bibitaoni muno monde mwana siasa Mweru ni kwethera kwina ngapi nyingi tukuona between utongiria burabu eku na buria tukwenda turi ana inchi tanande kwina ngapi nene between mutongiria ule uriku na gukwiriria na inchi atongeria na mwananchi kwithera kwina ukuyaniria magiri entareri onto burabu inkorone we muno agaika mbere ya yangi wona onete ke mwana onto rathiria form 4 na mbai agasti atithira utonya cukuru nkamutetheria kuona njire gutonya university gukurukira kubachwira help loan form ira bombe kujure batonya cukuru nkienda kwenjenje kumenya borenya siasa chiabia maire mwankanende wadi ne bambidholilete bo mwiji antu baronga maga na bia mabibi nge muno ene nande ndejere gutegera ndona kiama kira kinaja na mtu nenda gukuria kiama kianja ndau anderonga mana kiama kiambas beterete tueta nominations kwa ndaringero thimu ne chairman wetu kaberia ambera kiama giteta nomination gitetiria muchujo taronga kiameneke to yanto baire taronga mina current MCA ororeo okaringa nawoni nande anto bare bakuga nande togatirima nae giraundi na tochujane na wera walo amina kiama kia UDA Caxton na shindere mochunjo na bobo tuira nonto kwanende na loami ya monto kiombe oida ronga mina kiama kia UDA na twathithia nominations tariki 14 na twathithia nominations ndasinda andikiri reports I think by last Wednesday kuma ofisini ya unda Nairobi nderwa ingire imbije certificate yakwa irio ndarikana sana ntoni nenkeri na message ya kumbira ingire certificate yakwa na message na certificate ntukomiona indeterire wankanda igwa gwento mwenge yaringwa kwithimo yaringwa na twererwa ni oro guswagite kya gavana na tikiti eunda twero ibaba ali abo watwikana ndi oro wiri kwandikerwa yo ni my competitor wini wa kinyeroge chunje kia muthia kia ronorora mwanya ntangurutano Shawandi Mtungiria wa ANC Musalia Mudavadi ntukiruwa inende nethiritaika kia campaign cha Kenya Kwanza ntere chalangata onde inende munini wa rais William Ruto nwethirite nende kikinyagaru ya rais Nteto muchemanione yua cabinet nankuru kinende mwaka yumonende Uhuru atechemanetie na ritingwe ba wenjurine kana ibo mawaziri Mudavadi nethirite kiura kia IBC etegetikiri kumirwa ni siasa kana siasa kinyire ko ende ethire kirita Guyo urakubatire. IBC wasimame imara, wasikubali porojo, wasikubali kubandikiwa wafanyikazi, wasikubali kusukumiwa watu kwa hiyo department yao ya ICT, wahakikishe wanasimama imara. Kama ni kuweka officer, waweke officer ambao wao wenyewe wamekubali kwamba anastahili kuwa kwa IBC, lakini wasiletewe mtu ambaye anapigiwa remote pahali pengine. Nangeno kuna timu karigitio warigitani kaunti ya Meru na ugete bakabuithia mugomo kumane na kuachia kuriwa kwa muchara yo mweri yoena mwaka yo bakiari arigitani baba kuma General Kanyakini na kinyanyambene ba ugete baina thina chianja chionende na kidira batiri wa bakabuithia mugomo onde ni antukwe 14 chieyete
for the union makes us strong. Baba ni bamwe bamandagitari ku machibitari ya Meru General Nyambene na Kanyakine Antonia mandagitari jonda ja kaunti ya Meru batongeto ni mukarigitwa kiama kyao ke mpindi yunde Dennis Mugambi na baki alina ndikiba Nteto ni bogite thina ya guchererwa kwa mishara yao no witite na mbere gukujirwa bakiuga Mwankira na rwa mpesa cia mweri Jwena bataciona gitumi kiao batirimana mathina nkabo ta kuingirwa nyumba ciao ana kwaga bisi banki kuba mekana bakeja gutawa ni untu wa marando jara jatirei na nkoroki bakiuga thirikari ya kaunti na mieri 3 na ndi batete kandi cio chene chef gategate kathina ingi kwa daktari baba bena kimako gya kurigaria muno ni ati ni untu bwa kwithirwa into bia bia nyomba banki chiko threaten kana era gutishia ate bagatunywa into bia nyomba kenda byomba ikwendwa biri amaron jara bena jo banki yet county yetu Emeru negitete loan yu ndene michara yao nete komba igwikia gintu kenge tukwariria muno ikadira cheto cha NHIF ira wije batu tutumaira gweta cibitari kadi iji mwanka na arua mieri 3 itiombete ikorewa Imeru County Government Nkuruki bakiuga nande kuri na ligitani balitite ngugi nkuruki ya manke 10 na batona Weru bagwitithwa nkathi batiombete kwa gwitithwa nkathi kana kunengero promotion yerea for the last 12 years miaka 10 na arweje muntu ojo itete ngugi ke mugongo jwa Meru yet atiromba guprogwitithwa nkathi ni untu ario job group area atonyere intern na muthia buruba kiuga ni bageretie ntaira cionthe guchwana na thirikari ije bona kethira bagatetheka na Mwankira na rwa ije gutiweru barona kira na ndi bacititie bakueja na mukana jwa ntuku 14 kethira batethira bare kuthikiro bagetie mugomo jwa mandagitari kiri cibitari cionthe ja kaunti ya Meru batu twiromba thirikari gavana wetu Kiraitu Murungi yombe gukara nthiguru ichokere bombe nyabongo gwiciria batu tuyana bao tuyana bantu tuyana baciari ndene Meru County je kama hatutakuwa ito kwa mkutano ama imatakwa kuweza kutimizwa in the next 14 days tunaambia wakaaji wa Meru County they should seek services ama waende wakatafute huduma za afya kutoka county ya Tharaka Nithi, Isiolo, Marsabit, Laikipia sababu tutafunga hospitali zote Meru County in the next 14 days hakutakuwa na huduma yote ambayo itakuwa inafanyika. Kiripotera Nteto cia Weru rea kwa lietwo ni Mutugi Kare nangeno ko ni ate DCC watigania Central Patrick Meso akierine ndentere akiarian ant karibantere cha bond kiguchwa diane Central nerete ya karibantere ne ndibatige kurana nanjira chekitene antubrani ndebo gutuma gukagia kinyi nyakire kaita kautie ni rento antubrani direte akiwe bukureta mamba no ntukutina certificate ya konania ati antubone ndeni baredirete bakiorana wengi ni single parents sio kwa kupenda lakini wamefukuzwa na in-law baada ya baba zao ama mzee kuachana. Imearie DCC otigania Central Patrick Meso rakuwa makarika ye kurunti wote ngwana kuthenwa ne athoni bao nyuma yo kwiro ne akuru bao yaitete na mbere kuingia gontuko kwa sababu hapa ninaona wanawake wengi, wanawake wajane haswa wale mabwana zao wamefariki, wanahangaishwa sana, wanafukuzwa kwa boma, wananyang'anywa kila kitu, anaitwa mpango ya kando. Hata kama ameishi miaka 10 familia inamkataa kabisa, wanasema huyu ni mpango ya kando, hata hatumjui huyu shetani, hatujawahi muona. Shetani ashindwe. Na unauliza, unaambiwa huyu mama ameishi miaka 10 kwa hiyo boma, lakini siku hiyo utasikia hata wanaume mandugu zake mashemegi wote wamemruka, hatumjui, anafukuzwa, anaenda akitembea na watoto wanahangaika, na hali huyo mzee ako na mali shamba, ako na miraa, lakini ameachwa namna hiyo. Meso akiolontera kiara metaratara gyontwero bake Meru manto ne angurano nara wete baba inge bakiuro batethera bena marriage certificate ontoborabo yabo bomoko thiatera intobia ene rirabatiwa. Ni tamaduni yenu, lakini inanyima sana wanawake haki zao sana sana. Mahari zetu tunaandika mahali, naambiwa Kimeru hawaandiki, hakuna document mahali. Nani alipokea hii mbuzi, ni nani alikuweko shahidi, inaisha hivyo. Si ndio? Tumepokea mahari,
lakini hakuna documentation, na hapo ndio ninaona kuna changamoto, kwa sababu serikali na sheria ya siku hizi mambo yote kotini ni evidence based. Wewe uliolewa, ndio, kuna ushahidi gani? Hakuna. Kwa Ameru hapa hakuna. Unaambiwa shahidi, tulikuwa na mzee fulani nilimtuma miraa lakini alikufa. Sasa kama alikufa, ushahidi iko hiyo wapi sasa? Si ushahidi pia imekufa? Ni nani atakuja kusema hapa kwamba hii miraa yeye ndio alitumana? Hakuna. Riume sonarombete anto tiere iba kuthiatira mitaratara kiwatho bwa Kenya kona marriage certificate kenda endo bao batati awa kuthinwa rira bara umanthe. Huko kwa ofisi ya Attorney General ama mwende kwa advocate kulipa 1,000, mnapewa kitu inaitwa affidavit. Hiyo affidavit itakuja kukuokoa siku nyingine. Ukienda kwa DC pia, mimi nafungisha harusi, na harusi yangu mimi dakika 5 peke yake. Tumemalizana, nawaambia hapa msimame, huyu ni mke, huyu ni bwana, can you show demo? Wanafanya dakika 5, wanatoka wanaenda zao, naendelea na kesi za mashamba. Mimi sina maneno mengi. Sio mpaka hata ukuje umevaa neti, sijui mosquito neti, sijui nguo gani. Hata ukija na sandals mbele yangu, mimi nakufungisha, unatoka hapo na nini? Na cheti. Na kama ana uwezo, mwambie bwana, nipeleke wapi? Nipeleke kanisani, unipe cheti kwa father, niolewe kanisani mbele ya umati. Na wakifungisha harusi, mass wedding, mwanamke anapewa nini? Cheti, certificate, kuonyesha huyu ni mke wa mtu fulani. Tayari hivyo amepewa urithi wa bwana yake. Bwana yake akifariki, akiwa hai, ako na ruhusa ya urithi wakati huo. Meso akwarakia kiathone kia wekirwa kiraoni kwa munini ochiwo mwero wa bondi wandine kiotwa tigania Central Teresia Gacheri urare obana kuyokia kanya kai mwekuro tigania Central yonthe. Kwa niaba ya serikali, nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Agana kuni ati mubunge wa Tiania Dr. John Kanyweria Mutunga nerete atungeria nende ba matura na kinyama chipo batigere gutimwa na aratigwanja atereta kirasi agarekite kirasi kebina na atereta secondary. Mutunga na ugete agatigera na bonde nende gisione kya ubunge bakoda bagita chukuru akiuga nto bwarika atungeria nende ba matura bakethira bagitethera kyanene kiriotiere kithomo nikiweta na mbere. Ukulukiro obisi ya mubunge Otieno Daitari John Mutunga masukuru yondeshyo ne bunge ki ya mukirite kigina kiambasare kyankulukia milioni 50 runguru ari mubane ne basukuru oizi. Basa ichete twene tukoyane ruari ne milioni 45 na ngirima kana mwanja ya 45 na chiringi kana rimwe ngirima mana mwanja ya 43 milioni 40 na idhano ngirima kana mwanja ya 43 na chiringi kana rimwe na jide chukuru nyingi na university nyingi na college nyingi. Ashiari na arimu bau baikathe etalereria kuhoya na mbesha yikaitene akau kureo kumani adhinira shidari mashukuru na muno kiri ashiari maturene nkuiboya sana no ntuba mheshimiwa wetu ukulugira mbacharei atwa ya achiana ichi tutethetie muno ashao nibumete roterera mumoi bacharei ntethetie ntubone ne muno nontu ntiomba inya ko exaggerate nontu kulingana na burato tethetie okethe atotethio ba hinya mwana atethire chukuru. Basari hizi zimesaidia watoto wengi sana ambao wametoka jamii zilizo na mahitaji mengi wakaweze kuendelea katika masomo, na sana tunashukuru wakati huu kwa sababu sehemu zingine zimepata ukame na hata kulipa ile pesa ya lunches in secondary schools imekuwa shida sana, lakini sasa hivi tunaona ya kwamba watoto wataweza kukaa shule kwa sababu ile pesa imepatikana wakati huu itaweza kununua chakula. Mutunga kiriari mubao kiamukira mbese ina baurite buru itumirora ibatine kenda cia ukiria mashukuru ya untuku buru kiri matumishi ya mbeche hii ito kuri aritani para bonde bayoke mbeche chetu babwide mantu ya ile. Number 1, watu nenkere report ikona niana wewe nete mbeche na nirutike fees chana ba. Number 2, wachoke bahakikishe tukoona receipt ya mbeche hii
ibanekeri mkulukia kiuria tongoro matura kuno bunka mwana ishukuru na kuwa kinyobisi ewe CDF ikiribubo kona mubango ya thirikari atiana bonthe bakuthoma yo kinyanira CDF nitetheke muno kire 100% transition na itokoria office ya administration kana interior watu watine ndi kwa identify na bariko ba primary school batombete okinya secondary school nikena tukomba batethia kutwatwanya na gutethia kuona kithana wale medical card chari wale medical fees alafu yake secondary school itukwirigira antu betu bayukwa mwito kana kurua baiki ana boki colleges baraba tuambira okuruka ita university tugetera twana toitwanya to university twa declared ababa kuyukwa ki university ya kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi Gichunche kya kimya kya muremi uriome arungamiri bamatora bantakire naende bedreta bagia amwe na kwambira greenhouse na mirandi ingi ya kuguna karira bere kwirigira nende kedra bateterakia na kinya kubokiria kimotorere ngwataniro cha ikundi ichitethaya baingi ta gikundi giki kia mbere buru kia area managers bantakira kia memba 30 kira kiambiririe mwaka wa 2019 on beta Julius Kedenji the area manager wa Kiorone B na the chairman wa area managers bantakira location kianjiririe 2019 na twakiregister the year 2020 January kena members that bantakira area managers anyuma gukiandikithia after that yetu aje twakarande goro tungana twetwinde tuga twanjire kurima urimi wa nyanya nyombeji na ni untu babata kwi muchara jo thirikari baejawa nikyo gitumi kia ngwataniro iji watu abuje twitango gecha mwingi tatore ya gwe thirikari atuchitaira na twakarande goro tuona twakarama no twitetie twita Nangena ku ni atine ndege kundi kemo kyanto bakuru kumantere cyalare gikumaneria anene ba dirikare ne tumikyanto bone ndene kira bakoda bakiwa kinyani oteanirwa kiremanto mwanya yegiweti nambere Babu ni ekuru na kuru bangwataniro oya amaumau bara abaethagirwo bagitirimana akienini gikio kirantu ya Jumatano kiene kiraki na obisi ibwa sub county administrator na ara ende ntugo ya munde baethirwo bagita andiki bandetone kenda abauga kiriro okira abali nakio no ende gichanga cha akiumira kienini giki anja natwa tuturo bana neto torera takai chako kiani bwenda niko yakari nyuma ya ruti ngugi obisini ibobobwa sub county administrator batongoretwe ene town administrator bakona andiki ibande tokiani nigeke banjeria kwengata kinya ekuru na akuru baba maumau banja oi waje tone ba etunga ato duane gato kwanga kiani ne kutotanga chebo ala nyuma ya kuthiurukania bakiuranagia itomi bya kwingatwa akwao kagita gakinyana baetegeria kumaruka kianini giki bantu akureta athina imbingi no ende bakumagaruka baethirwo baina kiriro kiri andiki ibandeto otawithire bakiuragia ikigitumi batuma abaingatwa kiri gikaro kira baethagirwo baikara okira igita kwa igita riraja anto ba twanga nimbi no tabia turaria totago bati kwengwa babatu kwa manto ya to tibato kuruma twe toterumana nimbi otwengira Antonio totwera maisha na maisha ni yake amakegeri ya kinyende to akacha myangi ngongwane no kya mama kata weye na toria loi na toria nimbi kanti otoria no timu mtoto koruma nya twengera mochongo tukarindia leko totwera o miaka na miaka ya twarujana tiri ya ibanga ende ba utwenga na biba utongera ote muntu turaruma ote muntu turaria chiake andaria ra ningo nontu ngekoro utwenga yani katokoruma waginya koruma twesu na weite tokarereta tokora karuro kyani to bieto twete nabyo ite bya tulolo tulolo tokerwa wo na mwekoro ikwa
kakinyaga nja weta wakamwe kulo batu twaria tukuro theri ndio tutamenya inye to mikia toro tambio kuite baita biondo yeni kai obiki twebele amiru twe kwa tu obiki yetu teba dikai twe ni dikai ni ngeito akiri kuo batu ya auto kwa no obiki turi yetu ende kiuria ni atiri gitumi kitumire corona baba momo bwangato abantu arabetegiritwe kuruthagira micemanio yao ni kiriko kana no ntubakona andiki ibandeto imbi gomba kwithirwe kithithana gwa obisini ibobo wabutumire bangata andiki bandeto wamwe na baba nyuma ya kuonekana kianini giki twenakie kwithura tweyara ura kithirika nonto itwarombete kiani na twetigirwe twenge ibayetigirwe bange kurusia maumau ni betherwe baikara ntheo batwe ni kuona ni atote anto bathirikare onto twaritaitwa kiani ne kia thirikare kuri manto ibaithite imbi ba utwengera ketha uti Nteto baithite bakulinjani yao imbi bakwengera ni Nteto no ti muntu kuruwanwe nende bitugurwe ni imbi bathiolongetie antu Medio longware ore ne kariete kwanda komenyewa kenda bangangi ba Nteto Kumalare Gembe North Petan Class Chabari Lakini michezo ni ati nyuma ya kuma kaunti ya Uasin Gishu biumia vile vidhirune ndemu chedo ya Safaricom Golf Tour idhurete kinya kaunti ya Nairobi Karen na rekurari na mkuruki achethi 80 enendi ninjiremo Safaricom bedhirete bakiota na kiama kadhomba kenda okiria ya wagukurukira mchezo yo golf. Na nikumira tukida tukekara gatanta kinde chetu nkatho na sino nto bakwidira watanirite na batu tukeda tuketanira nyumekaita katekura ya nonto bomu bango yagaro ya siasa ukedro gita kuramo na niyo tomarithia ni Maureen Komena ni geto PHINEAS IMAANA